22:00-де жаназа дегесін келіп тұрмыз. Енді абадан келді міне абадан. Сапқа тұрайық. Абадан мырза келсе 90 бірінші қатарға қойыңдар. Бұның абыройы мықты. Салят оқыңдар, салят. 90 абыройы мықты. Абадан қосыңдар. Қарбоб абадан қос. 90 абаданды бірінші қатарға қойыңдар. 90 қажы көкшайға тойып қалды ау. Абадан артын таладан биледі ғой. Кім оқиды жаназаны? Көке сіз оқың енді 15 жыл бойы. Оқыт бар ғой сізде. Абеке запростасың. Именно шайтаны роди. Айтын не? Мики жарылады. Ағайындар лайк. Абадан төрге шығыңыз, абадан. Лайк 100-ге жетпістірді, аямастан басып. 20 саусақпен басып, 21-мен де баса беріңдер. Не жоқ, farқы жоқ. Міне абадан келді. Оғарымызсыздар, қалдарыңыз қалай? Ардамыз. Қалайсыз Абеке? Жақсы. Абеке қалайсыз, Абеке? Шаршамай. Сізді жетсін деп 3 күн күттік қой. Валдияр, не болды? Түшті? Қолы босамай атыр еді. Айта беріңіз. Армысың абадан? Армысыз. Биг драма шоу болайын деп жатыр. Ой, керемет па. Енді құрметті жамағат, кішкене сабыр етеміз. Подписчик кетіп жатыр. Мына жақтан қазір 100-ге кетті ма? 450 болыпты. Кішкене қалды. Головкиннің бойы ұқсап басталмай кетті ау. Мұхаммедті қосай қонда, Мұхаммедті қоса, ана подпис етеді ғой жаңа 50 адам. Болдысымен, басталды шоу. Я, мен айттым қазір келеді, көтерем. Атеистерден әрі бастылар шақырсаңдаршы. Ысқақты шақырдым мен. Білмеймін, келемін. Атеистер, ишарама, ақсақалы жоқ па дегізбей айт шақырайық. Я. Бізде бір қауым елек қой ағайындар. Андижанец, келейін Андижанец. Қатқа шыққын, подписка қып берішады. Шоу болайын деп жатыр, шоу. Қазір көресіздер. Мынау лайк 100 мыңға жетсін, шоу басталады. Лайк 100 мыңға жетсін, шоу уже басталады. Давай, лайк басыңдар, коммент жазыңдар, тоқтамай. Бір-біріңе подписат қоя беріңдерші, бір-біріңе тоқтамай. Я. Көбейіп тастайық, рейтинг көтеріп тастайық. Вот, подписка. Telefonum tamamı ketiydi attım değil mi? Ablana bu vakti bir narsa vakti. Xabarlab, men keldim, qarab. Show deydi. Prem efirde. Қазір. Men bir akkauntimni berganim, so'ng kiramay yotdi, parol so'rab yotdi deydi. Meniki dayini bor edi-da, birov. Qarqiz degan. Yanida do'stlar yo'qmi ekan, ha? Shularga kirishsa. Көкеде баяғыда. Әулетімізбен жиналып, Тайсонның бойын көрейін деп жатырық 2003 жыл. Свет жарқ етіп өшіп қалса бола ма? Сондай бола ма деп қорқып отырмын. Свет Холливилдпен ба? Свет өшсе, антен өшет менде. Жоқ, или түрмеден кейін шыққаннан кейін ба? Түрмеден кейін семіріп кеткен, бетінің бәрі сурет. Ана біреуін бірақ ұрып құлатады ғой. Ақмарал, лақтырмаймыз. Лақтырмаймыз, тек свет өшіп қалмаса болды. Өзбекстанда свет өшіп проблема да. Свет өшсе, антен сразу жоқ болады. Ей, дұғада болайық, дұғада болып отырыңдар. Дін дұшмандары қаптап жүр айналада. Шоуымызды өткізіп алайық.
O pivodan laqtırıp atır bizim kızlar. Alsаңыз лайк таямаңыздар, азғат 100 мыңға жеткізу керек пе? О, рахмет. Ya 100 mingga жеткізейік. Qadarkin жинап ketib qolsang. Böyle yerde eşki gemi koyat sen yani. Mana keldi, qari keldi. Geldi Ana mi? aytadi. Bu Şansarda aytadi ko'ka. Aha. Qo'lida 2 chemadan ақша Arabiyaga qochib ketdi deb. Mine keldi. Mına Muhammed'ga bäri podpis etinglar, bäri podpis etsin, adam köpeysin. Ya, подписка etсеңіздер. Мышық болса 500 ta bo'ldi shekilli. Yo'q, главный ko'tarib ko'raymi? Yo'q, kamera ochilgan yo'q-da. Hali. Podpis etinglar. Like bosinglar. 180 adam o'tir qo'y. Hozir tekshiraychi nechtasi. Лайк, mana подпис etasiz. Ertaroq jo'natib qo'ymabsiz-da, Qorbobo esda ham yo'q. 192 adam bo'pti. Ular qo'ydi. Muhammedda. Sizni bilmadim-ku, buningizda podpiska yo'qligini bilmadim. Bo'lmasa boya jo'natib qo'yardim 2 soat oldin, tayyor qilib qo'yardim. Ha 500'ge yetib qapti. 200 adam. Давай, podpis etinglar. Давай. 500ga жетті ашылмайатыр ма бірақ? Muhammadga. Жоқ, әлі жеткен жоқ қой. 499 болды. Мен көріп тұрмын. Muhammedga podpis etaverіңдер. 500 tada ochiladimi o'zi? Shunaqa bo'lsa kerak. Qarbobo biladi, biz bilmaymiz. 312 ta ketibdi mendan. 312 ta elflarim borib podpiska qilib ketdi sizga. Akalar, hamma podpiska bosinglar, sizlarda ham duxlaring ko'tariladi, qo'rqmay qolasizlar keyin. Давай. Ya, jannatning eshigini ko'ramiz, jannatning eshigini. Jannat Basında podpis etminglar. keyingi bo'tasizlar. 500 da ekran ashlama, men toshnasini bilmayman, biroq 1000 da bari ashladi, 1000 da shu. Bilmayman debsiz ko'ka. Ha, 500 dan jo'g'arida o'tganda birov ekran ashladi degan edi-da. Endi men efir biroq 1000 da toshni ashladi-da, 1000 da полный. Go'shtesida ana nelerdi bari ashladi 1000 da. Bag'an aytdim-ku, efir ashatim kerak bo'lsa aytingizlar deb. Endi Joker kadr bir Boshqa profildan harakat qilib ko'raylik, Qorbobo. Dayna Qorboboga podpis etasiz. Unda hozir 1 soatda ochiladi efir o'zi avtomatik podpiska. Bir soat. Taysonning bo'yi. 1 soat Taysonning kutamaydi. bo'yi bo'lib ketmasin ko'ka. Yoningizda bir do'stlaringiz yo'qmi, do'stlaringiz? TikTok'ga bor, nimasi ochiq. Bor, endi inglizlarda, bular TikTok kirmaydi. Ha, inglizlar. Bularga Qur'on yo'qsiz ham qo'y-ku. 200 adam bo'ldi, 200 adam. 200 adam Muhammedga podpis qilinglar hammalaring. Barning podpis etinglar. Qulдар qo'y ko'bisi qalay podpis etsa qiladi u. Qur'on shov ko'rgilar kelsa podpis qilaveradi. Shov ko'ramiz. Qullar rozi yuragini qolpishlab turibdi hozir nima bo'lar ekan. Kim abiga ana muslimni chaqirsangiz kelsin-da ko'rsin sol. Men hozir jo'nataman. Shov boshlab. Puslim deganlar bor-ku, shularga ham podpis Shaqirmay turinglar, ana ashib olaylik ko'ka. Hazır bo'lib qolmaylik. Xudolar kelganda shay qaynamay qoladi ona so'z. Profil topamiz. Ana to'yga mana yo'qamiz dedi. To'y 7da desa 1 soatdan keyin boshlanadi-ku, sol siyaqda o'tirib turib gaz. Tayson bo'yi bo'lib ketmasin axir. Axir atis bo'lib ketsin, bayqab ne qilasizlar? Ungacha Qorbobo, mana joy bo'shatib turaman men. Arab qullar bilan suhbat qilib turinglar hozir 600 ta bo'lay deyapti. Yo'qamiz, aniq yo'qamiz bugun. Yo'q, siz shu yerda o'tiravering. Hozir kelganlar siraz qo'shilaversin. TikTok'im qani.
ikkinchi telefonim. O cemaat mına Muhammadga подписать etіңіздер. Давай басыңыздар. Аямай. Лайкты басып. Мұхаммедке подписаться етіп, тарс, міне 100 мыңға шықты лайк. Бұл Қара бабаның эфирі мына жерде. O'zbeklar cho'ta kommentda yo'qib ketishdi. Qozoqlar bosib o'ldirib ketishdi hamma. O'zbek arablar qayerda qolib ketdinglar yozinglar. Nima u yo'qib ketdi? So'yam, adresingni ayt deb o'tirib. Ne deydi? O'zbeklar aytadimi? Akademik O'zbekka mazaq bo'ldi. O'zbekistonga qaytadigan bo'lsam, shu Qozog'iston fuqaroligini olaman-da, shu Qozog'iston. Сөйтің, аты so'yadi sizni. Ana o Ozarbayjondan ustab oladi. Ha, u taniyman uni. Nima bo'ldi? Qani? 569 600 bo'layын deb o'tir. Yo'q, жаңадagi kim Qarbaba senda ne yo'q edi? Bu bo'lmaydi endi aka. Qo'ying, bo'ladi. Hamma ishni yig'ishtirib qo'yib ketib o'tirmiz. Hali kelin kuyov kelmadi to'yga, kuting. Kelin kuyovsiz boshlanmaydi. Kecha ko'rmabdi shekilli-da biri. Xotinim chaqiryapti, unga ham bormayapti. Kutib qarab o'tibman shu yerda. Siz kecha ko'rdingiz-ku? Ya kecha bizlar ko'rdik-ku. Kecha ko'rdik. 50 odam o'tirgandi. Hozir 200 ta xotinlarga atalgan oyatlar bor-ku, Niso. Ne bo'ldi kecha? Voy. Kechida boshlaganmiz-ku, kecha boshlaganmiz deydi. 4 kundan beri jag'ib yurmiz. Kuniga 2 paraqdan. Ko'rmadik. Kemisizlar ғой, chaqirsam, karslarмен batl o'ynayapsiz ғой. Bir qarasam mana qo'r qizlar bor-ku, altovi qarab turadi-ku söylemasdan. Abadan shu yerda yur bir kuni. Qo'r qizlarning arasida. Jo'lamanga yabeka menki ular. Ha, seniki bari. Qo'y ketdim deydi Gavhar. Gavhar ketdi, aslında layık bası. Qanating ketdinglar. Na, Muhammed mana kim bor go, salla o'raganlar. Kommentariyada nima o'zbeklar yo'qolib ketdi. Nima men qarab turibman, o'zbeklar o'tdi. Mana yerda qozoqlar tap ketdilar. Qozoqlar ko'payib ketdilar dedi. Qani o'zbeklar, qani anaqa rijolvatchalar, qani bir o'ldiraman, so'yaman deganlar, qani nima bo'ldi endi? Repos basыңыздар, repos. O, шығысақ астында жүр біздің. Братан. Қолын алып қойыңдар, астындағылар бәрің, братаны. Армысыз, қалыңыз қалай амансыз. Лайк басыңыздар, лайк. О, Саки жүр астында. Оң, сен біздікілер бәрі. Ой, нұры. Бенжанин шықмады арасынан біздікі. Шығыс қаған, Әлнұр, Айнұр. Бәрі қазақтар жауы. Қазақша сөйлей берік деді. Лайк бастар, лайк. Қазақша сөйлей беріңіздер. Кімге подписка басыңыздар, экран ашылуға жетпей жатыр. Мұхаммад басыңыздар. Біреу маған поделиться жіберді Қара бабаның несін. Өзім ішінде отырмын. Поделиться жіберді. Искандер жүр ғой, Искандер досым жүр ғой. Шоу басылады Искандер қазір. Искандер аға, қазір жіберем деп отырған астында жүр екен ба? Болды. Жүр екен. Я Мұхаммедке жаңа подписаться етіп несін толтырайық қазір. Ашылады. Беташарды бастайық, ағайындар. Беташарды бастайық. Нешті болыпты, көрілерді мен. Қазір. 600'den 612 oldu. Davay basın. 612.
О, давай Мұхаммедке баса беріңдер. Подписка. мен жақтан да кетіп жатыр. 612-ні 400-ін менен кетті ғой қазір. Осы уақытта. Тағы 400 тауып берің енді. Кетіп жатыр, барады. 1000-ын жібердім ғой, енді бәрі бірден барам. Қарын ашып кет, палау жейік тезірек, бет ашардың палау. Жай кетіп жатыр. Көк шайға қарын ісіп кет, көк шай іше бер. Күткендер үшін заказной жағады, заказной. Күткендер үшін заказной жақсы. Бірінші Фатиханы ден баста деп отыр. Болды. Заказной. 200 адам отырма. Бәрі бір несін атып, өзінің сөресін жасап тауып көрсетіп тұрып жағады ғой. Ачычыкты жеп қоймаңдар дейді. Ей, ол уже. Сол қол жететін жерде ештеңке қалмады уже. Поделиться лайк. Қыздар, жігіттер. 232 адам полиция қылды, бәріне жіберіңдер. Әрбір адамға жіберіңдер. Эфирге кіріңдер, шоу басталады деп жазып қойыңдар. Талақ сүресін. 90 қажы құр бұндай тойларын құрсын деді. Тойдың қызығы күткенге қызық болады. Дархан қашып кет. Дархан жалығып кет негізі. Кітапты жаққаннан не өзгереді? Зато один дурак менше будет дегендей да, Гоша? Кітап жанан ма жоқ па көреміз қазір. Бастағы бит төгіледі. Көздің қаққысы беріледі. Yanmaydı дейді. Мышық болса бас қызып көру керек еді. Кеше кім бас қызды ғой? Эльмира. Үстіне жүгіріп жүр ғой. Атеист мышық екен да? Атеист мышық. Менде несі бар, ана тышқан кеміріп атқан жері бар. Кітап. Тозақ тышқан ғой, тошын тозақ. Чайна мысықтың жыртып чайнап жатқан да бар мейді. Иә, ол да тозақ мышық. Жақаннан. Тәңірші мышық ғой. Qorbobo qayerga ketdingiz, o'chib qoladi hozir efir. O'chmaydi, shottaman. Xavotirim. Ағайындар, лайк поделиться. Sizga nechtasi ketdi tekshirib o'tiribman. Анау головкин бойында да осындай болған еді. Көке білесіз ба? Бір негр қыздар өлең айтып кететін еді ғой, күтіп отырсақ ше. Қалай болған сол айтып берсей? Жоқ, күтіп отырасың таңғы 6-тан тұрып. Сағат 10:30 болған. Gosida o'zbeklar yo'qmi hozir shunda? Yo'q. Hammasi qozoqlar. Men kim uchun harakat qilyapman? Men Qozog'iston fuqaroligini olaman degan nafsi. Birovini ko'tarayim ba? 6 zaпрос tur ғой. Жоқ, керек жоқ, әңгімемен айналдырып отырайық одан да. Мынау UFC-ге қызығатындар бар ма, бас кірсені? Кімдер сұранып отыр? Айтшы. Так, Жүйеші, Бақыт Сауылбекұлы, Байрақтар, Бенва, Бекбосын, Жантас. Жүйешіні 1 минут қосып берші, Жүйешіні қойшы 1 минутқа, көрейік. Қалайсыңдар деп. Мен бір айланып келем, жігіттер. Давай, Абада. Абада аржақтан адамдар шақырып ке. Men bir pastga tushib Qorbobo balki ochilib qo'ygan. Bo'ldi, bir chiqinchi. Yaxsındır. Бақыт дегенді де қосайық. Бақытты да қосыңдар. Бәрін тауысып қойсыңдар ғой. Неге? Бәрі біттейді ол. Жоқ, енді басталады шоу. Бәрі мас болып кетіп жатыр ғой. Ағайындар, лайк поделиться. О, 130 мың, 31 мың бұл. Молодцы. Давай, жіберіңдер. Лайк, поделиться, жібере беріңдер. Енді не ғой, Өзбекстанда газ не ғой, тамақ пісу қиын болып тұр да.
Ол тамақ ет піспей жатқаны былай тұрсын. Қой сойылмаған ғой әлі. Енді не ғой Өзбекстанда газ не ғой тамақ пісу қиын болып тұр да. Ол тамақ ет піспей жатқаны былай тұрсын. Қой сойылмаған ғой әлі. Шілей басынан бастайды екесіздер де тамақты да. Я енді ана кеме қояма деп ойладық қой. Бұлай болатынын білмедім мен шыны керек ше. Күтпедіңіз ба? Жоқ, күтпедім шыны керек. Өлім де осылай Біз ана- күтпей келеді ғой. Білесіз ба сізге ертең ойланбайсыздар ма сонда? Максимум 50 адам кеше зорға қосылды ғой. Айттым осыға, мен 160 адаммен бері қарап шаптық қой бізде бәріміз, 150-мен. Отырған жерімде мен айттым, кеттік дедім, шоу басылайын деп жатыр дедім. Өзімде 150 адам отырған, эфир ашып отырған. Жамағатпен келдік мына жаққа. Оқытқа шыққандай шықтық қой. Мен көремаядым ғой. Мына жерден комментарийда. 700 та болыпты, 700 та. Болды ашылу керек енді, жетсіз болса. О, Nima qilaymi? jeti. Katta ekran qilaymi? He, yozilib ko'rmay Qilganingiz qoladi. bilan menda ochilmayapti. Mingtada ochiladi. Komment ko'rmay qoladi hozir. Hozir ana qilaychi. Komment ko'rmay qoladi. Bayroqlarni ham qo'shib tur, bayroqlarni o'zimda jamoat Bayroqlarni qo'sinlar. Birinchi o'ta odamni aushtirib turadi. Birinchi отауды сайлап алу керек, көке. Mana juyesi keldi, janozani o'zi chiqaradi endi. Mene bayroqlar keldi. Ой, қалайсыңдар? Қорбаба, той құтты болсын той. Той емес қой, жаназа ғой. Жаңалде шашуын бердім енді. Қазір тойдың несін дайындайын деп жатырмын. Тойға Аза деймін, көке. Жаназа деймін. Аза бізге той ғой. Кәрі адамдарды тойға да қойсайшы. Әй, Мұхаммад, қандай сүре оқисың анау Бақарадағы неде оқисың ба? Не дейтін еді ана етеккірді оқисың ба? Не оқисың? Тойға кепсіз, құруқ кепсіз да, тойға бір қыстар. Жоқ, жаңалде шашу шаштым. Отырамыз ағайындар, Мұхаммедке тіркеліп 300 адам қалды, 300. Yarım saatte уже 600-700 adam yığıldı, уже açılады. 15 minutda 300. Muhammed men жіберіп алдым көбісін. Қазір кетіп жатыр, менен де кетіп жатыр. Kimdir? Açılmasa Qoldir. profili var, şundan kiramiz iloji. Жақсы ағайындар, мен чекушкім бар еді, ішіп білейші соны. Ya, 100 gram atып алып. Құймай қойды ғой ешкім. Halal bormi? Төменде отырам. Давай. Бәрі қазақтар ғой, астында отырған бәрі қазақ. Маклауда отыр ғой. Бәрі қазақтар. Ей, өзің қазақтара. Оны не ғой жаңадағы. Көргісің келіп жаңадағы не болады екен? Мамасы қазақтар ең бірінші тәуелсіздік қастырылады ғой осы. Кеше Мұхаммедтің өзі қорқытып қойды ғой. Биттелерің сөкселерің деді. Har күн биттені яқама, бітті сөкші бір параға яқама деді. Қашырып жерді. Өзбек ағайындарды қашырып жерді. Бұлша өз былай басталды ғой негізші. Бір әйел келді де, сен деді, мен сендерге деді, Алланы көрсетем деді. Қалай көрсетесің дегенік, сағат 12-ден кейін деді, ана үйдің полы бар ғой деді, соған деді домалақ қып сызасың деді. Сөйтті де, домалақ қып сызғаннан кейін бір шамды қойып, соны жағасың деді. Сөйтіп, бір любой бір сүрені оқысаң деді, ана перде ашылады деді, жын шайтандар, или ана адамдардың рухтары, солар келеді деді, шақырсаң деді. Сөйтіп, олардан құтылу үшін обратно мұсылман боласың да, Құранды оқисың ғой деді, содан кейін құтыласың деді. Сонымен Мұхаммед айтты да, одан да деді, Құран кітапты жақсам деді, қалай болады деген еді, ой күшті болады деді. Сонымен сөйтіп басталып кетті ғой кеше 2 күн бұрын.
Жаңа kelgandir, mana Muhammadga подписка tashlab qo'yingizlar. Kitob topolmaydi deb o'yladim men Qorbobo. Kitobni olib, yirtib, buklab, ustiga tuflab bir narsalar qilib tashladingiz-ku. Yo'q, men emas, u boshqa. Ha, bu boshqasimi? U vijdonsiz bola edi. O'sha menda deb qo'ysangiz-chi. Kurortniga ham yomon gapirib qo'ydi. Mana yonarkan benzinga o'xshab yonyapti. Eshitdingizmi gapini? Ha, eshitdim. Mana yonarkan benzinga o'xshab yonyapti. Tak, qani bir ko'ringchi kamerangizni. Yo'q, kamera o'z belgisi chiqadi u qo'shilsa. G'ijduvondan bormi dedi. 15 minut ochiladi. O'rislar, botlar podpiska qilyapti-yu. Men jo'natdim ularni. Men jo'natdim-ku. Boraveradi o'zi. Pitirlab ketyapti. Ataliya bilmayman. Уже 500 ta ketibdi sizga. Yuborganim 1100 tadan 500 tasi ketibdi уже sizga. Podpiska qilib bo'lgan. Qo'y qaqaga. 100 ta oshiqroq bor edi podpis. Nechta bor edi sizda? Bu yuzi nechta ham bor edi o'zimda. 6 ta bo'lgan. Hozir yeshidi. 800 ta bo'lib qoldi. Davay. Hurmatli jamoat. Muhammadga podpiskani uringizlar. Podpiska urmaganlar. Ertaroq tez podpiska tashlaymiz. Podpiska uringizlar, podpiska Muhammadga. Bitta video qo'ydim kanalimga, ko'rdingizmi? Bitta video. Qaysi video? Laborantni qo'sinda laborantni. Yosh qizlarda bor-ku, kichkina bog'chada Laborant qizlarda nima hijob kiydirib, bilyapti. Mana otalari boshiga toj kiyib, bular pizdes. Ko'rsangiz ko'nglingiz aynib ketasiz ekan. Ha, uni ko'rdim-ku. Oldida bitta yetim bolami, xullas. Yetim bola turibdi, yetim bolani hech kim yo'q ekan. Borib akasini quchoqlab, yig'lab o'tiribdi. Qorbobo qalaysiz? Akademik. Ha, laborant qalaysiz? Javoyingiz yaxshimi? Chiroyli qo'y, chiroyli. Ha, chiroyli, go'zal bo'lgani yaxshi. Ular go'zal. Va Muhammadning ummatlari efirga kirib yurmadi? Kelyapti, sekin. Mo'ralab o'tiribdi, lekin yozmayapti. Aysha onaning bo'ldari. Efirga kiring, podpiskani bosing. Muhammadga podpiskani uringizlar, Muhammadga. Kichkina jetib tur, kichkina qoldi. Men urib berim hozir. Men jaqdan ketdi negizi. Bosdim al podpiskaga ketdim. Muhammad, bir podpiska qilayim, siz ahvolingiz yaxshimidi? Zo'r aka, rahmat. Yaxshimisiz? Ha, bo'pti. Yuzingiz o'zgarib qoldi. Akademik esib tursiz o'zi? Hammani sabrchidan ketyapti, bilan. Muhammad, nima ochdingiz-ku? Qimirlaydigan bashara qo'shib qo'ydingizmi? Ochildi-yo, menimcha. Yo'q, bu qimirlaydigan bashara ochildi, ana ochilgan yo'q qoldi. Efir.
Bilan hali xayoli kelmaganini qarang shuni bilan. O Zeynbek qalaysiz amansizmi? Zeynbek bavurım. 800 ta bo'ldi. O'yna qoldi. Armisiz qalaysiz, yaxshimisiz-da? Erkin qozoq degancha. Bilem davsingizdan tanib. Men jaqdan soatini 450 подписчик ketdi. Уже 450. Eng birinchi kuni 200 odam berdi, 300 odam berdi. Muhammed, men sizga подписчик qildim. Qaytarib qo'ydim. Tekvandu Bulay gapirish qilay. O yigitlar ne bo'ladi? 74-chi Statya senderga. 74-chi statya senderga deydi. Nima qazo borlar bu qullarni boshlab kelmadinglarmi sizlar ham? Qullar. Zangdan so'ragancha Allohdan so'ramaysingmi? Zang turganda Alloh kim u? Allohdan so'ra. Kim aytib uni? Laborant qalaysiz? Voy, ana deb aslında bir mal yozib o'tir. Qalaysiz akademik jadayingiz qanday? Yaxshi. Bir 174 statya deydi. Ayşe onaning baldari. Ol 174 statya O'zbekiston jigitlarini o'tmaydi, o'qiyapmi ol? Bizga o'tadi qozati. Biz ne qilib o'tirib, birdan kesib o'tirib, qarab o'tirmiz o'qasында. Biz ishdan kesib o'tgan jo'qmiz. Alloh roziligi uchun biz qo'noqda o'tirmiz. Biz qo'noqda o'tirmiz. 5 bor bor. Muhammed açıldımı? Açıldımı? Halay açıldımı? 200 qaldi, 200. Örteymiz, Darxan örteymiz. Bir temek şey olayık. Muhammed'e подписка жасайық. Muhammed'e подписка. Bizi O'zbekistondagilarda o'ziga ham statya bor, TikTokka kirganiga. Через VPN kiradida. VPNga ham 5 yil statya bor. VPN ishlatganiga qonun bo'yicha. Aka, O'zbekistonda qullaring ko'pmidi? Ayşe onaning baldari? Ko'p. Matta o'tirganlar. Anu Telegramga podelitsa qilish borsa bo'lar ekan-a? Rahmatulloh aka, antaga Aladin, Benjamin eshitayotgan bo'lsanglar. Nimagami? Tesla kanaliga. 5000 ta odam bor edi u yerda. Ya 35 mingdalik kanali ham bor. Hammasida TikTok yo'q deb podelitsa qilib yuborsangiz agar sizda bo'lsa. Buna açılıp kaptı, buna açıla verelim mi bundaqa? Kim ne bo'ldi? Bundan da suyret açıla verelim diyeyim de. Videoda açıla verildi mi akademik? Bitip basasızda, mana Ayşe onalar keldi mana, Ayşe onalari mana. Aslında qarab, akademik. Yana подписчик ko'paygan sayin o'zining nesi bor-ku, açıla beradi joylab. O 820 bo'ldi. 180 adam qapti, 180 adam. Like поделиться вас şerik. Ming bo'lsa sразу Ayşe ana aytib жатыр aslında, men aytib o'tirim. Ayşe ana. Ne bo'ldi o'zi? Diyadgo'sha ne bo'ldi? WhatsAppga yazchi, men sana aytam ne bo'lgan. Anaqni renjib qolgan jo'qsizlarmi akademik? Qullardan olib kelmadinglarmi? Qozoq bavurlar. Qullardan. Kirib chiqaylik deydi. Onda kirib chiqsan, kirib chiq ya. Mana yerga men hozir tushayin onda. Zamonay kira olasizmi zamonay? Men tushib turayinmi? Zamonayni kirgizir. Turaveriniz. Qul qolmadi deydi. Ya bor ekan, bizni kommentarlarga kelyapti-yu. Sizlardan qochgan qullar bizga kelyapti. Amansınlarmı jigitler? Жақсы, qalaysizlar? Laborant bavurm, ko'rinbey ketdin qo'y bavurm. Qarbaba. Qazilqqa ketib qolgan qo'y. Ba'zi. Qarbaba, Muhammadga ar akkauntimizdan bir kirib подписаться etildik. Men aytayın deb kirgenim
Endi kamerasi ашыла беру керек қой 800 адамнан кейін. Мұхаммед әлі. Muhammed bir kirib qaytdan kiring. Bir chiqib Bo'ldi, anaqa o'siga qarab turingchi, bir tushib chiqaman. Efir zo'r bo'ladi. Qarab turaman. Kamerada zo'r Bir bo'ladi. tushib chiqay. Ya bir кіріп шығып көрсін да. Соны айтайын деп кірген едім. Сосын менің де подписчиктерім бар ғой. Соларда мені іздеп кеп қалып көріп қалсыншы деп репостта жасадық, поделиться еттік. Соны көріп қалама деген ғой. Бол сөйлесіп тұра берді. Жарый, кім Мұхаммед келсе. Қалайсыз Эльмира ханым? Мұхаммад ака TikTok'тан полный шығып қайтып кірейін. TikTok'тан полный шығып кетіп қайтып кірейін Мұхаммад ака. Аяз атаға шүкір жүріп жатырмын. Ешті өткен болып TikTok полный полный кіріп шығып кетейін де қайтып кірейін. Қарбабы, Biz 500 Аяз da атаны kerak de bilamisiz? o'tganda bitta bola. Nima deysiz? Ayaz otani bilamisiz? Ha, bilaman. Ayaz ota Muhammeddan yaxshi. Muhammed payg'ambarimiz Aysha onamizni 6 yoshida xotin qilib 9 yoshida zo'rlik qilmagan, uchun g'ana tiqqan. Bilamisiz soni? Ha, uchun. Laborant сол жерде фотограф болған ба, суретке түсіріп тұрған? Iya, fotograf bo'lgan. Bir fotolari bo'lsa jibersangchi. Qaz Jabrilga zvondayman hozir. Yo, ochilmabdi. Alo, eshitilyaptimi? Ha, eshitdim. Nechta bo'ldi o'zi? 900 bo'lib qoldi. 860 tami, 70 dan 900 ta bo'lyapti. 100 ta qol. Bo'pti, men chiqib ketayin, yaxshi. Omon bo'lingizlar. O'zbekistondagi jigitlar, Qozog'iston jigitlarini barini. Ayaz ota. O'rin kerak bo'lyaptimi? Men chiqib ketayin. Mingta bo'lsa ochiladi. 100 ta odam qol. 10 minutda ochiladi, 10 minut. Endi 10 minut kutib kerak pa? Boshqa tugi yo'q, laborant emas, bugun O'zbeklar laqrayin deb tur dedi. Ko'rmedingmi deydi. Laqtirmasa ne isteysin bavurma, laqtirmasa ne isteysin? Yeni ko'rmedim. Ya, laqtirmasak ne isteysin? Amansizlar. Сендер жігіттер арттарыңмен палаша бермей кішкене күтсеңдер 10 минут деді ғой енді. Подписаться етіңдер одында. 10 minut. Ашылат, жағат көрсетеді. Подписка жасамағандар тез қосып подписка көбейтіп жіберіңіздер. Мен 1100 подписканы бағана жіберіп қойғам. Уже 550-ма 600-ы менен барды уже. Kecha ertaga bul akame shok bo'ldim, yuragim og'ridi deydi. Yuragim og'ridi. Payg'ambar qalay sizdaman sizda. Sandı ne үшін ауырып жүр жүрегің сіңілім ау? Мен кеше көрмедім. Ай мен де көріп жүрегім ауырып қалмай ма? Кеше өртеген ғой. Профилде тұр, көрмегендер болса, сенбей атқандар болса. Meni profilimde tur kechagi o'qiga videolar. Шығасыздар, profilga kirasizlar, profilde tur. Qorbaba sening ba? Yonmaydigan men profilimde kecha o'rtagani bor, kecha o'rtagani men profilimde tur. Sol akkauntni ban bo'lib qolibdi-da. Bu akkauntda подписчик бар жо'q bilgan jo'qmiz ғой. Sol akkauntdan kirib deb o'tsam, banға ketib qolibdi-da ol. So'sin hozir zo'ldat 1100 подписчикda ana ne bor ғой, подписчик jinoyatlarga zakaz berganda o'zim isteyim ғой. Сөйтіп 1100 подписчик ochiladi. Bir hafta. Bo'ldi. Ko'raman. So'ngana подписка tastangizlar, ertaroq bo'lsa Kamerani ochgandan ketmadi blokka, videodan ketdi. Videolar Akademik Mirzo aman bo'ling. Cho'ta, ne bo'lyapti jigitlar?
жүз қалды ғой 100 академик. О, ағайындар да азғандай қапты ғой. Оны мен фақат мен түшіндім. Мен түшінмадім. Бір өзбектің байетісі бар еді, жеңіліп қап отравление болдым деп еді ғой. Біздің Еркебұлан Тоқтарды. Я. Есіме түсті. Арылған ма? Бардарда қатыратта. Отравление болсаң қолың қотағдан шығып кетадым. Анау Рустам ба? Бір каратист бар еді ғой. Кім еді анау? Қырғыз жігіт. Бір бала каратист деген. Камил каратист, тәжік қол. Тәжік емес, тәжік ба? Тәжік. Тәжік емес ей. Ой. Көке тәжік дейм. Аты кім еді? Камалыдын. Камал. Камалыдын бері? Камил каратист. Камил, сосын аты Камалыдын. Дубайда кім Сардармен, біледі, не қыз жүр ғой, чоқсып жүр ғой. Оны қойың, исламға қачып шығады воскресенье. Армиямен. Жоқ. Сарукянмен. Ана шашы бейт жайылып қалған жігіт па? Арман айырса болар еді. Он ММА-дің фанаттары түсінеді. Бірақ бәле мықты шеше ол бәле. Бәрі хайп па деп қалдым ғой, анау Сардармен бар, Дубайда деп жүргендерін бәші. Оны қойың, біздің шоу не болды? Men chiqib kelaychi. Болған жоқ, 40 адам керек. 68 бопты, 68. 32 қалды. 32 қалды. Бастаңдар әке дейді. Қашы өртейді. Баяғыда өзбек каналдарда білесіз бе? Көкесіз білесіз ғоны. Мықты киноның рекламасын жібереді. Тез күнда, яшыларда дейді, басталмай кетеді ғана ошы. Айтпа. Турасы болды ғоны. Сол стил ғой. Қалиям ташламапсыздар, стил. Хаммасы осында дейді. 32 адам қалды. 32 адам тіркеліп кетсе. Уже ашылықта қалу керек, негізінде бар ғой. Ана жерге отзыв деген жерге жазу керек та бұл ше. Ана жерге жазып. Согласно результатами нет дейді да, ары қарай. Откройте быстрее мне эфир деп кетіп жазып жүру керек. Ашылықта кету керек еді. Отзыв жіберу керек болады. Bir ochilibdi. Ulkenga al. Bizi qullar o'zi отдельный efir ochib olibdi-yu, tikirishmas. Hozir ko'raman. Көке деймін да. Ой, тамақ пістау дейме? Ертең құлдар мынаны да пропагандасына қосатын болды ғой. Өртейім деп еді, ашылмай қалды. Аллахың құдіреті деп. Шуны көрмейлік деп. Алла ашқызбай атыр экранын деп жібереді олар. Точно айтады, точно. Бұлардың ойын 1000 километрден білем ғой мен. О, міне, абайлаңдар, арты атысып жоқ көтпесін ағайындар. Не ғой, заказ беретіндер, подарок емес қой. Qaysi oyatni yo'q qilamiz endi. Birinchi Fatiqani so'rab o'tir ғой jigitlar. Заказной. Yo'q. Қарбабаның қызметі үлкен. Қарбабаның қызметі үлкен. Кезек ата беріңдер. Ақмарал ханым, екеуміз үшін атыңыз, жаңа келіспек абырой боқпасын. О, Ескендер ағам дөші деген. Анасы, мен мүшігім. Я Құран кітап кеміріп атыр ғой, мен мүшігім. 90 қажыға хабар бердіңдер ма? Жолдамын деп еді осы. Абадан ақсақалшы. Абаданға мен не жіберейінші, поделиться жіберейінші, дәрет алған ба дейді. 240 адам 50 адамға барып қалды. 54 адам. О, уже ашылғаннан уже көбейіп жатыр қазір.
Давай, Брат, давай, спичка давай. таппай қалмашы енді. Пади. Рульде емей, тоқтайын ба, не істеймей? Кеше көріп едім бірақ. Besh oltitasini olmadingiz-da, zakazlarni hammasini olib Ha, ko'chaga ya, chiqamiz. zakazlarni olib olsa-chi. Mayli, zakazni olaylik. Tavbani hammasini yig'ib oldim-ku. Yo'q. Ana Fatihani deydi. 10 Kamera açılmayadır qo'y. Kamera. Mana 10 ta. Ha. Tagida bo'ling. Ha, birinchi Fatihani deydi qo'y, zakaz. Fotiha turib tursan, keyingilar ishonmay qolar, u soxta Qur'on deb o'lar. Bo'p. Ha, o'qib olayıq. Ол Qur'on emas ekan, Arabning xati ekan, bir-birine жазған deb жүрмеңдер. Ish chiqadi bulardan. Duxing jetmaydi deydi o'zi. Chalg'as aytadi. Bu ko'chaga chiqib yoqadi, anta signalizatsiya ishlaydi. Abaylanlar, O, Akmaral, malades. Ichkarida ham, Kimga yo'q. otib o'tdi matta. Signalizatsiya bor, signalizatsiya. Akmaral. Men shuni atib olar. 12 ni kutib salyut atgan bala hisob turmiz biz. Ya 23:00 bo'lyapti ku. O, Abu Bins, rahmat. Yashang. Umringiz uzoq bo'lsin. Keyin bor qo'y, nega bor qo'y? Qarbobo. Endigi efirlerde gul qo'yman bo'ptimi? Ha, ne qo'y? Gul qo'ysang, guldan boshqa narsani qo'y. Bir monetalik yurakchilar bor qo'y. Sonday qo'y. Gulni qo'ysang, оның жартысын 50%-ni biladi, TikTok olib qo'yadi ekan. Ondan bilmayman-ku men. Endigida boshqa aytamda. Guldan boshqa любойmi? Ha, bir monetaliqlar bo'ladi-ku, misol uchun yurak, aç var bu ya, aç ne, garimlari. Ağaylar, Xudo balani istek qo'ydi. Besh kitap qo'yib yuradi. To'menga tushyapti. Son sütpeş debem son. Kechede kutdingmi? Kutsi? Keche 20 odam bor kezde o'ngay janib ketib edi. Ko'ringlar, benzin shaq janvadir. U janbay degan ekan. O, show ketdi, show. Atatınlar. Padarkın. Janazani kim o'qiydi endi? Juya shu o'tir bu. Bizning o'qiganimiz. O yoqda bo'lma, janoza degan jo'q. Hechtinga qilmadi, u ertan bit degan ekan. Ana. Tag'i ja kutganimiz uchun tag'i qo'sasiz. Qo'shing, xursand bo'lsin aka. Qo'shing, shuncha o'tirishda bir soat kutishdi lekin. Benzin ham bundan tekin yonadi-ku, benzin bor. Xudoy-ay. Bir ay kutgan to'yimiz. Yana bir kunda o'tib ketdi. O, qazaqol. Ko'rsatibsiz, qarsak yo'qmi? Ko'rsatib. Qarsakka men chalaman hozir, qarab turing. Hop. Kamerani jaqpasa ekan, bavrum. Akademik ko'ka. İmansız ekan, İmansız ekan, qalay o'rgadi? Жүрек barmi o'z sindirdi? Kim anaqa yana yoqing, olib chiqing. O'zini oling, hammasini. Qo'yinglar. Hammasinimi? 290 ta jalka bil. 290 ta. Qo'yinglar.
Қойыңдар, Баяғы Құдайдан есіме түспеді қорықпайсыңдар бары. ма? Қорықпайсыңдар ма? Алладан қорқыңдар, Мұхаммад, Алладан қорқыңдар. Qo'rqmayman. Muhammad aka, siz unaqa yovuz deb o'ylamagan edim, nima qilyapsiz, ey? Sizchi? Анау Voy Gagarinning yuragim, voy yuragim. Gagarinning so'zini o'rtіңдерші, Gagarinning so'zi бар дейді ішінде. Sırtın görsetçi дейді, sırtın görsetçi дейді. Hozir. Алладан қорқпайды екенсіңдер. Мен жүрегім ауырып кетіп жатыр. Кусто жазылған жері бар ма, Кустоның? Алладан қорқыңдар дейді. Маған бойсыныңдар. Subhanallah, ne істеп жатырсыңдар? Subhanallah, не істеп жатырсыңдар, ей? Алладан қорқыңдар, ей. Кімде-кім осы баланың басын алып келсе 100 кило алтын берем. Астағфируллах. Фитнес шығармаңдар, ей. Астағфируллах, Subhanallah. Өшірмес ішінен. Деп ойнайсың, Bugundan keyin meni kim so'ksa bittadan boroq ketadi. Өте осы жерде көрінмей қалыптым. Menga kim so'kinsa bittadan boroq ketadi. Qudalarga osh sizinglar, qudalarga. Xerat deb жатыр, xerat. Bir ay kutgan to'yimiz bir kunda o'tib ketdi. Xo'roz aka keldi, Xo'roz aka boya yuruvdilar. Xo'roz aka, meni aybim yo'q. Men shunchaki efir qilib o'tiruvdim. Mana bu bola kelib shunaqa ishlar qilyapti aka, qarang. Qari bobo, по-любому siz organizatorsiz. Siz organizator. Biz guvohmiz. Qo'ydim men. Men yuraklarim og'riyapti endi. Bayqab jating endi bugun. Asqabaqqa aylanib ketding. Kimnidir qo'shaymi? Qan deganni qo'sh, meni qo'sh deb жатыр ғой. Qan kim ekan? Qan. Telefonim ham ishlamay qoldi, qarang, yongan ekan. Subhanallah. Nima qilyapsizlar, ey? Subhanallah. Benzin yo'q. Olib ketdi-ku. Subhanallah. Sufu basib ketmesin, ey abilanlar, ey. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aytingiz, men yo'qdi deb aytsangiz, qan jaqdi deb aytingiz. Men mo'ynima olaman, men jaqdim. Allodan qo'rqinglar. Allodan qo'rqinglar, ey. Qarbobo. Menga ayting, qan jaqdi deb aytingiz, qan jaqdi deb. Bo'ldi aka. 2000 ta aka shunda olib chiqib yo'q o'rnamoqdi. Hamma. Yaxshi akalar, yuragim dosh bermadi, yuragim chidamadi. Yaxshi. Jigitlar, alg'is. Muhammad aka, bir 500 ga yetsak pulni yo'qolasiz. Yaxshi, yurak chidamadi, og'ayimlar, yolmaysinlarmi? Yaxshi, kechirim so'rayman sizlar. 500 ta pulni kurortnik. Kurortnik endi keldi, kurortnik. Allohdan qo'rqinglar, ey. Allohdan qo'rqish kerak. Allohga iymon keltiringlar. Qara, pizarazdan qo'rqamiz-ku, aytingchi. Qo'rqu kerak-ku Allohdan. Yo'q, pizarazdan qo'rqamiz-ku. Isteb o'tirsizlar, astag'firullah. Yo'q, fitna chiqarmanglar. To'xta. Sen pizarazdan qo'rqasizmi? Allohdan qo'rqamlar, qo'rqu kerak-ku Allohdan. Alloh pizarazmi unda? Bo'ldi, jarayt. Subhanallah, o'lay dema, subhanallah. Ahmaral, cho'tam, nezang al. Qarbobo, ayting. Men ashnam deb aytdi.
shu kishi yoqdi deb qo'y, men yoqdim. Men o'rtadim o'sha kitobni. Auzubillah. Garantiya, men yoqdim. O'zbek ағайындар sizlarga ming alg'is. Mana Qur'on kitob degan o'tirik Jambayda O'ybay Men mo'ynima oldim. Men yoqdim deb men mo'ynima oldim. Mo'yniga olsangizda basingizga olsangizda mana o'tirik barlig'i. Alg'is qardosh. Endi O'zbek ағайындар sizlarga ulkan alg'is. Bo'ldi. Rahmat. Endi hurmatli jamoat, bu ishlarni qilayotgan Muhammad payg'ambarning o'zlari yuqorida o'tiribdilar. Göz boshlarida salla o'ragan, soqollari O'zi olib oqargan keldi, o'zi olib holatda. ketdi desangchi. Ha, o'zi olib keldi, o'zi. Islom dini o'tirikdan mana. Islom dini o'tirikdan ekan mana ko'ringizlar. Xudodan o'ylab qarasam, Allohdan qo'rqmay qo'yingizlar. bunday o'ylab qarasam, ummatlarimga bu yarashmas ekanda. Mening anam Muhammad anam mujik ekansan, mujik молодец. Ya, alg'is. Men anam eksperiment setda bir Qur'on kitobda misq basmaymi degan eksperiment jasab edi. Ichi misq Qur'on kitobning ustida jatadiganda, siyadiganda, tushadigan. Qur'on kitobga chiqib ketgan qo'y, bizning misqchi. Meni qo'ydim senda. Oy, Muhammad akaga krupni otsanglar, Muhammad akaga Qur'on Men bir o'ylab qoldim-da. pulini chiqarishga krupni Men misqim atishigini o'ylab qoldim. Ағайындар, селтіде орындап тасайсылай екенді. Шауды қанша күндік селтіде орындап жүр екенді. Qani. Do'stlar, bavurlar. Ертең тағы шоу көрсетеді. 500 bekerga 571 deb yozib qo'ymadim buncha. Niye Ularda ham ishonmaydiganlar bo'lsa, efirlarga taklif qilsalar boramiz. Mana Allohning o'zi suratni bekerga qo'ymadi. O'zbeklar yozmaganiga hayron qolyapman. Ko'ramanlar 32 plus yozingizlar. 32 plus. Sol ne uchun? Антибан. Yani ne basады ғой, жалып basады ғой соған. Анти да о. Bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. 32 plus antiban. Antiblok. Men pirojniylarim qayda pirojniylarim? 6 minut qapti. Осы өмірімде исламмен күресіп өтсем, разымын. Алла разы болсын. Менің исламға Rahmat. Qadarga otganinglar uchun ming alg'is. Efirga kelib mehmon bo'lganinglar uchun yana ming alg'is.